ngicela ukuthi noma ungangizwanga kokunye kodwa ngicela ungizwe kuloko kodwa nje ukuthi kuzoba ingozi ukuthi sishayelwe imithetho yokuthi sishumayele ngani singashumayeli ngani. Uyabona ke nje Mabunda bazawuqhamuka osesibhuti bazothi ngicela ungishadise ngoba naku kume kanjalo la bese uthi sawuthini bazalwane singaphansi komthetho kuthiwe masithobele le ndaba yokuthoba ungathi sesifaka nala ingangeni khona. Kanti niyangizwa uyazi bengithanda ngizwa ngempela.